हेलो गाइज, गुड मर्निङ, नमस्ते सबैलाई। के छ गाइज हजुरहरूको खबर? मेरो चाहिँ एकदमै ठिकै छ। अनि मेरो चाहिँ आज छुट्टी भएकोले गर्दाखेरि म चाहिँ रुममा आएर बसिरहेको छु। अहिले चाहिँ बिहानको म चाहिँ भिडियो स्टार्ट गर्दैछु बिहानको 4 बजे 5 बजे। अनि मेरो चाहिँ यसो हेड मसाज गर्न गइरहेछ साथीले। Say hi, Marcelo. Say hi. Say hi. Come say hi. Hi. Philippine here. वो चाहिँ मेरो फिलिपिन साथी हो। कलम सोए English kalam mafi Arabic. I just want to show to you the maybe a proper head massage and face massage for about a minute. It's been a long time, guys. We are now present our facial and head massage for a minute. If you want to learn, just watch. T-shirt. Please like and subscribe. Don't forget to subscribe, guys, because we have a lot of videos coming soon. Just subscribe, like and share. Watching full video. Hello guys, भिडियो हेरेर साथ दिनु होला र के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला र अनि भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला किनकि म आज कतै जान्छु होला बाहिरतिर। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब थोरै हेड मसाज गर्छु, त्यसपछि सुत्छु दिउँसो 3-4 बजीसम्म। त्यसपछि उठेर कतै जानेछु भिडियो हेरेर साथ। Sakit bawahnya. Ini sup. Ayo. ल गाइज, मेरो चाहिँ अब हेड मसाज सुरु हुन गइरहेछ। भिडियो हेरेर साथ दिनु होला के कस्तो हुन्छ। यसलाई स्टार्ट। First, we do the forehead. Stroke. Relax. Ini, minta video. Iya. Anda rekam di YouTube. Massage. Lah awal bro ini barang. Anak itu sama-sama ada video. Rekam di YouTube. Mas ada supun. Adin, sama-sama. Kali yang ani video. Minta gue pakai, Marcelo? Pakai. Ayo, main gue pakai. Ayo bang, enak dong, dawar-dawar. Mungkin ada rekam. Ay, na maki-watch mo natin. Ayo, one was. Ay, wait. Kopra, wala tayo di ko. Kali yang night mungkin 7 o'clock. Wala. Kala, na maki halas kopra. Ko halas. Anhin halas. Takip halas. Ayo, 7 o'clock go. Pati malapit Sa sa. 7 o'clock go mungkin sa? Malapit sa. Minit. Kopra maki yun. Kam sa go? 7 o'clock? 9 o'clock? 3 o'clock? Apa mesti? Ada mungkin long time. Ada? Ibu mungkin long time. Wahid malapit. Ayo, baik. Kakang real. Malam mana tuh badan kawan. Mungkin ibu long time mungkin ini ada pakai setup. Ayo mungkin maafin bismillah. Ada mungkin 7 o'clock go balik 9 o'clock sakan. Bismillah.
Video guys. Jangan rasa lu. Aduh betul. Basta saya pesan. Six o'clock. Organik Pak. Organik beda. Organik saya. Tapi meski lah. Ayo oke sudah. Napisip lah. Ayo mati manusia dulu. Main guys. Bukan organik Pak. Ah, meski lah. Lawan dah. Isinya mana? Tapi Moya wala ko ito. Ada massage what massage good. What massage good. Ayo. Setsu. Tayo ba? Pilih satu tadi. Tayo ba? Service pati. Please. Pilih spoil. Service pati pa head. Sawit massage batin. Numbers. Relax. Gila. Saya batin. Muskila. Ada relax mas. Mas customer kanam sidis malam kita. Muskila. Kasama muskila. Service kasama muskila. Kanam sidis. Muskila. Anjir saya. Masa setsu tayo lang. Service mo. Mas. Kita. Aus. Baik. Strong. Ayo. Batin sila. Ayo. 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 Tadi kita batin. Relax. Ada. Terus. Kelas? Oh. Ayo. Lah guys, मेरो चाहिँ सिधिसकेको छ. Thank you guys. Thank you, Marcelo. If you like our Socrates video, don't forget to like, subscribe and share. Soon we will have a lot of videos for you guys. Thank you. Thank you. गाइस मेरो मात्र हैन यहाँ आको टली पनि छ यहाँ मसाज गर्ने चाहिँ के कस्तो लाग्यो भिडियो अझै बाँकी छ भिडियो पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनु होला हेलो गाइस नमस्ते म चाहिँ रुमबाट बाहिर निस्किरहेको छु यता बाहिरतिर जानको लागि र मेरो साथी पनि छ मिमित हाय हार ज्यादा मुस्किल है अनि कामले धेरै भएर आउँथे काम दिइसकेको भिडियो मेरो साथ दिनु होला घरमै गाह्रो छ गाइस हाम्रो चाहिँ काम पनि भएन काम नहुने भयो दुःख मात्र पाइयो गर्मीमा अनि गर्मीमा
बच्चा जस्तो आइसक्रिम खाँदै हिँड्दैछौँ बाटोमा। अब के गर्ने, यो गर्मीलाई थोरै भयो भने शीतल त पार्नै पऱ्यो नि है। त्यस्तै छ, काम नहुने भयो। अब चाहिँ हामी फर्किसक्यौँ। भिडियो चाहिँ खासै लामो होला छैन। हेर्नु न, यहाँ यस्तो ठाउँमा पनि यस्तो हरियो बोट छ, पानी लगाएर है। अनि बाहिर यस्तो छ। हेलो गाइज, के छ खबर? मेरो चाहिँ एकदमै ठिकै छ। अनि म चाहिँ यतै पार्कतिर आइसकेको छु घुम्नको लागि। अनि मेमेसँग भेटेर मेमेसँग घुम्न आइसकेको छौँ। अब यहाँ घुम्दै घुम्दै मेमेकोमा जानेछौँ। त मेमे केही भन्नु छ भने भनिदिनु है। केही छैन हो भन्ने, अब यस्तै त हो। कहिलेकाहीँ एक्लोपन महसुस हुन्छ, भेट्न मन लाग्छ। आफ्नो नातिहरू छ, भाइ भतिजोहरू। अरू त के गर्नु र, अब गर्मी बढ्दैछ, लास्टै 49-50 पुगिसकेको छ अहिले नै। अब रियादमा चाहिँ अब 42-43सम्म छ, अझै कति बढ्ने हो। अब अहिले त बेलुकाको टाइम भएर अलिकति शीतलै छ। दिउँसो पो हुन्छ, दिउँसो 2-3 बजेतिर। अब गर्मी त यस्तै त हो यहाँको। गाइज हामी चाहिँ घुम्न आएको छौँ यहीँ पार्कमा। पार्क त अब के भन्नु, यस्तै हो यहाँको। हरियो पर्यो भनेको यस्तै छ, यति नै। यहीँ एकछिन बसेर बाजे नाति गफ गरेर एकछिन अनि जानेछौँ बाजेको त्यो। भिडियो हेर्दै गर्नु होला के कस्तो हुन्छ। अनि लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यहाँ त नाति समेरमा ल आज हामी चाहिँ यो सुरु गर्न आँट्यौँ थोरै। हाम्रो यो बाजे नाति भेटेर अब ल गाइज म चाहिँ रुम पनि आइसकेँ। अनि आजको लागि भिडियो यति नै। के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव भई कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला। र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला। आजको लागि भिडियो यति नै भन्दै ओके, बाई बाई।